Wow! Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas reagiram na novu pjesmu od Lazy-a i Stoke. Vidite, imam tu i super majicu. Hrvatska! A tu mi treba jedan pomoćnik. Jan. O, pa Jan, pa tu si! Poštovanje. Pa ti si legenda. Tu sam, evo stvorio sam se iz ničega. Iz ničega, pa dobro, ipak sam ja mađioničar, to sam ja napravio. Znaš što radimo danas? Što imamo danas? Reagiramo na novu pjesmu, super cool, hit pjesmu koja je danas izašla. Točno, dobro, može. I tebe sam pozvao ovdje. Znam da si se stvorio od nigdje, a više majicu sam ti stvorio. Ovo si baš smart. Pa da, a nisi uopće bio Nisam ni znao, ne, imao sam neku ono super cool crnu, ali sad imam onak zihar, znači navijačko pravo. genijalno. Odlično, jesi spreman za reagiranje? Tako ću izreagirat, buraz, da ću pastu neslušno odreagirati. Šta ti očekuješ od pjesme ovaj? Da li će biti ono dobra, između... Znam da će biti, bit će dobra pjesma samo ako ću onak pampat. Aha, Uz ovo. uz to ako imaš ritma Da, uz znači pjesmu ako onda je dođe to. do ovoga, onda će biti To je to, Da. odlično. Ajmo onda bacit na reakciju. Kao što vidite, mi smo ovdje na Maksimiru. Točno. Lijepi okoliš, lijep dan, puno krpelja. Maksimir je in. I krpelji su in. Jebote, muštu sam progutao. I mužice su isto in. Što onda su pune kalorija i daju ti fino vitamina i... Prije nego što počnemo s ovim videom, Jan, jel ti znaš što oni trebaju napraviti zapravo? Gotovo sam siguran da trebaju... Sviđnuti video. Sviđnuti video, točno, yes! To je to, sviđnuti video, lajkajte video, naravno, po engleski. I nemojte se subscribe-at, nego pretplatiti. Idemo u video, idemo na reakciju. Originalna pjesma. Bog to kakav kada. Znači, ovo mi se već sviđa, vidi kadrove. Kako sam neki maršijan i se čuo po tom bubnu. Srcu je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide. Ovo nije Lazy, jel da? Ne, ovo je Ostoka priča. Da, stop. Crte na licu, didovih gora. Evo Zagreba. Yes! Hrvatska. Nacija, volim te jako, Bog! moja Kroacija. Volim te jako, moja Kroacija. Kako dobro. Da, vidi kako brutalno. Izvrsno. Znači kako meni trebaš ovu kvalitetu, znači ove... Ko neki, znaš ono, da gledam američki neki dokumentarac, znaš ono, o nekom gradu. Da, baš mi baca na te američke kadre, a ovo je baš brutalna kvaliteta. Kockice drage, uvijek me prate, di god da dođem svi su čuli za Hrvate. Tako je. More i Dobro. plavu, medalje zlate, navijački džumbus, volim te brate. Opa, navijački džumbus. Ja, zna. Lina, suze u oku, rep hrvatskog sina, zastava, pjesma, baklja, himna, šampioni. Ovo je ono Maksimiru snimano. Ovdje. Mi smo u blizini tamo. I Hrvati, domovina čast. Znam malo kod Dwayne The Rock Johnson. Da. Smo Hrvati, potražite Frajer zna. valovi tribine, promuknuti glas. Vidi malog. Bampa. Opa. Bampa, što je to ja isto Yes. cijelo vrijeme? Uspio si, Lazy. Mali ovaj razbija ovaj sa... Ovo je refren, ovo mi je bolesno. Ovo će biti, znači, vidjet ću već kako će se pjevati ovo. Evo ga! Opa! Yeah! Crven, bijeli, plavi, ista boje naših storija, sorry, al, osjećaj je izvanredan. 4,5 milja ljudi sada je ko jedan, nasmijana lica, kockice u boji. Znači, sorry što prekidam, ali meni Lazy je pokidao, meni je on bolje od Stoke ovo odradio. Meni, mislim onak, znaš ono, ko da biram između mame i tate. Da, ali nekako mi bolje zvuči, mislim, Stoka odlično mi zvuči. Ono, baš genijalno, ali Lazy je baš ubio. Znači, Lazy, svaka čast. I ovaj mali s loptom. Aha, razbija frajer. Atmosfera goru paklu, neka stadion izgovori. Neopisivo, traži geniju, vidi se da Kadar, stavi. Isuse Bože, znači kvaliteta ubija. Mogu mirno leću sve dok igraju sa srcem. Ove drone snimke su sve. Neka bude zlatno kraja, na postoju nas nađi, mi idemo do kraja.
jaja. To je naša godina, vrijeme je za medalju. Tako je, vrijeme je za medalju. Točno. Da, ovo je znači definitivno hit. Ovo će biti hit. Ovo će se pjevat godinama. To se moraju... Opa, gitara u pozadini. Da. Vidiš šta su zadimili sve, Isuse Bože. Bote. Kako su dišali? Ne znam. Vjerojatno su gas maske imali kad se to zapalili. Gledaj. Tvoja zemlja ima srce ti. Znači, Znači, ovo je... Ja ne znam šta da kažem. Drop the mic. Drop the mic. Samo Ovo je... u slučaju drop the phone. Drop the phone. Koji je možda sad slomljen, ali nema veze. Nema veze, vrijedilo je. Točno, sve za tebe, Lazy. Znači, ja sam u šoku kako je ovo dobro. Ja, Da, melodija je baš ostala, baš je pjevna i... Ćeš me pitat ono, tata doma, Jan, kaj to pjevaš? Pjevam novu Lazy-evu pjesmu. A, to je to. Dobro, i tata je valjda već pogledao danas, pošto je izašao. Treba. Ako nije, sad će. Da, i ako vi niste, obavezno, nemojte računati kao da ste gledali spot, nego obavezno odite na Džumbus i pogledajte taj spot zato što je doslovno ubija. Znači, za sad ubija, sigurno. 100%. I ubijat će još dugo. Još godinama, tako je. Eto, Jan, hvala ti puno što si bio u ovom videu, svaka čast i naravno nemojte zaboraviti zapratiti Jana i na Instagramu i na YouTubeu. Stvarno se trudi i stvarno snima odličan sadržaj, tako da pogledajte obavezno u opisu ovog videa i followajte, to je subscribeajte Jana. I da, hvala Jan, bio si odličan. Vidimo se, Jan! Eto što je ostalo od Jana. Da, uglavnom, hvala na gledanju ove reakcije, to je ovog videa. Obavezno palite like, pretplatite se na moj YouTube kanal, a vi se vidimo u nedjelju, već u ovu nedjelju, gdje gostuje u mom videu jedan jedini Denis Domjan. Hvala na gledanju i da, nemojte zaboraviti me zapratiti na Instagramu, to pod obavezno. Vidimo se, bok!